Pred vama je video nedeljnik na znakovnom jeziku. Pripremili smo vam aktuelna dešavanja kao i zanimljive priloge. Pratite video nedeljnik na znakovnom jeziku i na društvenim mrežama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je 5-dnevnu posetu Podrinju u okviru koje je razgovarao sa građanima u više mesta. Istakao je da je važno da su ljudi vidjeli da je državi stalo do njihovog zdravlja. Mi smo pokazali da smo u stanju da čujemo, da saslušamo i nikakav mi nije problem. I nije bilo uvreda, Bog zna kakvih, bilo je neslaganja, ne baš lepih reči, ali to je politika, to je nešto što je potpuno normalno. I nama je 2 godine još potrebno da dođemo do rješenja najmanja. Polako, bavit ćemo se time, rekao je Vučić. Na pitanje da li je zadovoljan kako je protekao 5-dnevni boravak u Podrinju i razgovori sa građanima, posebno jučerašnji gdje je glavna tema bio litijum. Važno je da su ljudi vidjeli koliko je nama kao državi stalo do njihovog zdravlja, čiste vode, prirode, osiguranih deponija, tako da je to ono što je i za nas bitno, rekao je Vučić, sumirajući posetu. U manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u spomen području Jasenova su organizacije eparhije Pakrovačko-slavonske održana je molitvena proslava svetih novomučenika Jasenovačkih u spomen na žrtve genocida koje je nezavisna država Hrvatska provela nad pripadnicima srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu na svojoj teritoriji. Muzej žrtava genocida je 5. septembra otvorio stalnu izložbenu postavku u zdanju Ustaške bolnice, jednom od 2 preostala autentična objekta nekadašnjeg koncentracionog sistema i logora smrti nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu. Molitveno pravoslavlje svetih novomučenika Jasenovačkih održan je u spomen na žrtve genocida koje je Hrvatska država provela nad pripadnicima srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu na celokupnoj svojoj teritoriji. U zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu ustaše su ubile 100.000 mahom Srba, Jevreja i Roma. Preživjeli logoraši u Jasenovcu krenuli su u proboj 22. aprila 1945. godine, a od njih 1073 samo 169 je uspjelo da se dočeka slobode. Delovi 45. Jugoslovenske armije oslobodili su 30. aprila 1945. godine koncentracioni logor Jasenovac u kojem su hrvatske ustaše likvidirale prema navodima Jugoslovenske poslijeratne komisije oko 700.000 Srba, Jevreja, Roma i protivnika nezavisne države Hrvatske. Ministar informisanja i telekomunikacije Dejan Ristić izjavio je na obeležavanju sjećanja na svete novomučeničke Jasenovačke da je Jasenovac prostor najveće golgote srpskog naroda čitavoj njegovoj istoriji. Molitvenoj proslavi prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izglasnik predsjednika vlade Srbije Sava Stambolić, ministar bez portfelja u vladi Srbije Đorđe Milićević, državni sekretar u ministarstvima Srbije, ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Jelena Milić v.d., direktor muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina, princ Filip Karađorđević i brojne druge ličnosti.
i 5. dana akcije besplatnih preventivnih pregleda koju je organizovalo Ministarstvo zdravlja zabeležen je izuzetno visok odziv građana, pošto je više od 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji od ranih jutarnjih sati, desetine hiljada dece i odraslih čekali u redu kako bi proverili kompletnu krvnu sliku, tumor, markere, EKG srce, ultrazvučni pregled abdomena, rentgen pluća. Svi ovi nalazi koji su urađeni zahtevaju dalje savjetovanje i dijagnostiku koju će postaviti lekari. Pacijentima treba da se jave svojim lekarima kako bi u slučaju patoloških vrednosti organizovali specijalističke preglede ukoliko je to potrebno. Kao što znamo, kardiovaskularne bolesti, dijabetesi, tumori su zabrinjavajući. Najveći problem je što oni često ostaju klinički nemi i kada već daju kliničke manifestacije, već dođe do komplikacija i onda već obično bude kasno i rezultat lečenja je jako loš. Tako da je nama cilj da što ranije otkrijemo i da se ti pacijenti upute na dalju dijagnostiku, rekla je profesor dr. Vesna Turkulov. Zbog zabrinjavajuće statistike prema kojoj je u Srbiji sve veći broj gojazne dece, one sa dijabetisom, deformitetom kičme, tabana, Ministarstvo zdravlja je po drugi put u preventivne preglede uključilo institute za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, za koje je, kao što je i očekivano, vladalo ogromno interesovanje građana. Pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Aleksandra Ćirić-Bošković obratila se u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovicima na otvaranju 53. Brankovog kola, manifestaciji koja je ove godine posvećena proslavi 200-godišnjice od rođenja Branka Radičevića. Čestitajući ovaj značajan jubilej u ime pokrajinske vlade i resornog sekretarijata, ona je podsjetila na to da Karlovačka gimnazija istovremeno obeležava i 233 godine svog trajanja, kao i 133 godine rada u ovoj reprezentativnoj zgradi izgrađenoj u srpsko-vizantijskom stilu. Ona je podsjetila na to da je sećanje na najbezbrižnije dane života koje su Karlovci pružili Radičeviću postala upravo njegovo doživotno suštinsko pesničko nadahnuće. Resorna sekretarka je ukazala na to da je Branko bio jedan od najdoslednijih sledbenika Vukove reforme pravopisa i uvođenja govornog narodnog jezika u književnost te začetnika moderne srpske književnosti. Prve stihove Radičević je napisao dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, a prvu i drugu pesničku zbirku objavio je tokom boravka u Beču 1847. i 1851. godine na narodnom jeziku. Treća knjiga objavljena postkumno u Beču 1862. godine. Aleksandra Ćirić-Bošković je rekla da je Branko vanvremenski, beskrajni značaj imao na pesničkom nebu i navela da će pokrajinska vlada i resorni sekretarijat u okviru raspoloživih sredstava ostati snažan partner manifestaciji Brankovo kolo koje čuva uspomenu na život i stvaralaštvo ovog srpskog književnika i velikana. Pokrajinski
Zavod za sport i medicinu sporta radi kontinuirana istraživanja o stanju motoričnih sposobnosti djece, a prošle godine učestvovali su i na istraživanju pilot projekat Svako dijete ima pravo da odrasta zdravo. Ono što je evidentno, motoričke sposobnosti djece su lošije nego pre 10 godina. Rezultati imaju silazni trendi, alarmantni su. Loše držanje, gojaznost, oslabljene motoričke sposobnosti samo su neke od posljedica nedostatka fizičke aktivnosti kod djece. Podaci dobijeni na uzrok od više od 3500 djece pokazuju da iako se čini da je sve više ima djece koju roditelji upisuju na sportove, to nije dovoljno za njihov pravilan razvoj. Sada je praktično kod neke djece čast fizičkog jedino i osnovno fizičko kretanje, jedna fizička aktivnost ili sport. Oni se više ne igraju kao što smo se mi igrali, mi starije generacije, ne provode više vreme napolje u igri, trčkanju, skakanju, tim nekim osnovnim pokretima. Ono što je nezgodno i što je jako opasno je što se to dešava u periodu kad je najvažnije da se djeca kreću, kada je moguće najviše razvijati motoričke i fizičke sposobnosti u ranom senzitivnom periodu. Kada to vrijeme praktično izgubite, teško je nadoknaditi, rekao je Mihajlo Miletić, specijalista za razvojno-istraživački rad u sportu. Zbog sve veće prisutnosti savremenih tehnologija kod mladih sve je manje fizičke aktivnosti. Djecu i mlade treba uključiti u sportske klubove i u škole sporta. Trenutno nadležna ministarstva razmatraju mogućnost da se fizičko vaspitanje kao predmet obavlja svaki dan za učenike od 1. do 4. razreda. Međutim, ono što je problem, iako je fizičko u školama propisano 3 puta nedeljno, neretko se u pojedinim školama ti časovi ne održavaju u mjeri u kojoj bi trebalo. Stručnjaci savjetuju da osim redovnih aktivnosti, ključnu ulogu u pravilnom motoričkom razvoju djece imaju i roditelji koji će ih podsticati da se što više kreću upravo kroz igru, rekla je Tatjana Medved, inicijatorka ovog projekta. Svečanom ceremonijom i posebnim programom na stadionu Francuska su zatvorene paraolimpijske igre u Parizu na kojima je Srbija osvojila 6 medalja. Završna ceremonija pod nazivom Pariz je slavlje održana je pred oko 60.000 ljudi na najvećem francuskom stadionu. Olimpijsku baklju je ugasila francuska parasportistkinja Aurélie Aubert. Ubrzo posle gašenja baklje, gorionik koji se nalazi u parku Tiljeri kod muzeja Louvre je potamneo, što je označilo kraj olimpijskog leta u Parizu koji je bio i domaćin olimpijskih igara. Srbija je na paraolimpijskim igrama završila sa jednim zlatom, Dragan Ristić streljaštvo, 3 srebrne, stonotenisterka Borislava Perić-Ranković u solo konkurenciji i sa Nadom Matić u duplu i para-atletičar Nebojša Đurić i 2 bronzane medalje, stonotenister Mitar Palikuća i para-atletičar Željko Dimitrijević. Naredne paraolimpijske igre održat će se u Los Angelesu 2028. godine. U
slavu srpskih paraolimpijaca koji su se iz Pariza vratili sa 6 osvojenih medalja, zasijala je i kula Beograd u čast srpskih šampiona. Na najvišoj zgradi u Srbiji i regionu emitovana je specijalna projekcija sa likovima naših paraolimpijskih šampiona koji su na najvećoj planetarnoj smotri sporta ostvarili divljena, dostojan uspeh. Čestitamo paraolimpijci.